U Drvaru počela je i, nažalost, završila se priča za koju zna ne samo svako od nas, već i ceo Balkan. Priča o ljubavi, žrtvi, pa možda i o samom smislu života. Mi smo se upoznali na malo čudan način, telefonom. Počelo je sve iz zezanja. Sjećam se, bio je Đurđevdan kad su oni došli i Jeca mi je saopštila da ću postati baka, da je ona u drugom stanju. Bila sam srećna. Kad smo saznali šta je, odmah su počeli planovi. Da, u trenutku kad je ostala u drugom stanju, ona je bila potpunosti zdrava. Eto, bit će. Ja sam uvijek govorio dječak, želio bi dječaka. Ona je govorila uvijek, dobro, kaže, rodit će dječaka. Mislila sam da ćemo biti srećni i... Sve je bilo dobro dok nisu, eto, u 6. mjesecu trudnoće počeli ponovo problemi. Ja sam vidjela da ona samo većinom spava i da je onako usporena. Ne volim se ni sjećati toga dana. Saopštili su šta je i rekli su da apsolutno nema nade. Maki, nemoj plakati, sve će biti dobro. Tako je govorila. Njoj su predložili da ona ide na zračnu terapiju da bi spasli njen život. Ali su morali da se bebe riješi ona. Doktor se čuli kako ona uopšte pri svijesti. Međutim, ona je onako ležeći u krevetu rekla, ne, ja to ne prihvatam. Ja ne prihvatam. Doktori su rekli, Jelena, nećeš moći izdržati. Treba 3 nedelje da plod sazori pa da može beba na svijet da dođe. Ona je rekla, ja mogu, ja znam da mogu i znam da hoću. Po ovome, kaže, što slika govori, ona trebala da bude u komi, davno. Ona je naprotiv funkcionisala, hodala, sa medicinskim osobljem pila kafu. Prišla sam njoj i rekla, sine, ti si mi mnogo bitna. A ona je tad meni rekla, majko, kako sam ja tebi bitna, tako je i ona meni bitna. I pokazala na stomak. I nije htjela uopšte da, što se toga tiče, da razgovara o tome. Njoj je bilo bitnije, recimo, da rodi dijete. Rekla sam, sine, dobro, ti odluči kako misliš da je najbolje. Tako odlučila, tako je željela, tako je urađeno. Porodila se, do duše, porod je morao biti prijevremeni. Izašla je glavna medicinska sestra, uhvatila mene za ruku i rekla mi, postali ste baka. A to Nikola, kojem je ona dala ime, jer se zaklela pred ikonom Svetog Nikole, ako rodi sina, da će se zvati Nikola. Nikola je prošao, prošao je, a ja sam trčala da vidim svoju Jelenu. Pomiješani su osjećaji. S jedne strane, drago je, postao sam otac, a s druge strane opet posmatram Jelenu koja je u bolničkoj postelji. Jelena je tog momenta kad se je porodila i kad su joj donijeli Nikolu, bila presrećna. Kao da nikakvu bolest nije. I pored toga svega što su doktori govorili i pored toga svega kako su njeni nalazi bili, vjerovao sam i u čuda. Ona je bila sa Nikolom 39 dana. Tek kad je umrla, ja sam onda bio svjestan slasta u vezi. Dok je god bila živa i dok god diše, ja nisam vezi. Ona je još uvijek tu. I još mi je rekla, pri kraju, majko, molim te, računaj da je Nikola i Goran deo naše porodice. Znači, to je baš herojsko djelo, herojski čin. Ona jeste posthumno i odlikovana i medaljama,
bilo je raznih obećanja, raznih ponuda. Međutim, kako vrijeme ide, tako i to stagniralo. Više se ne spominje čak da bi neko negdje nazvao nešto po njoj. Šta ću? Ja i dan danas sve što mogu da radim i da uradim za svoju ćerku radim. Dok ne god budem živ, ona je uvijek sam. Najveća osnova hrišćanstva u stvari je dati svoj život za drugoga. Čuli ste kako vreme prolazi, sve se manje spominju obećanja koja su u to vreme glasila da će po njoj biti nazvani bolnice, ulice, zdravstveni centri, naučni centri i tako dalje. U ovoj emisiji vreme baš i ne prolazi i zato vas pitamo šta mislite, šta se posle dogodilo, kako je odata počast ovoj hrabroj ženi i njenom primjeru. Da li mislite da je po njoj nazvana ulica, vrtić ili bolnica? Izvolite i recite nam. Dakle, Jelena Trikić, majka Hrabrost, kako smo je zvali, šta je po njoj nazvano ulica, vrtić ili bolnica? I vremena više nema. Hajde da vidimo šta vi mislite. Dakle, evo, publika u studiju kaže da je ulica 24%, vrtić 55%, bolnica 21%. Evo, sad možete vidjeti i šta misli Srbija, šta se na kraju dogodilo. Evo nastavka priče i odgovora na to pitanje. Onog momenta kad smo mi donijeli Nikolu, znači iz Banja Luke, iz bolnice kući, to je neposredno poslije Jelene sahrane, tad sam ja odlučio u stvari da ja moram dalje. Jer gledajući to malo dijete tako bespomoćno u kolici, mislim, nemate više drugo razmišljati. Jer on ima mene. Pregrmili smo najgore te trenutke, prošli smo, progurali smo to nekako. Sad kad se osvrnem, kad pogledamo tih 7 godina unazad, nije bilo u početku lako. Nakon tog perioda kad se to desilo, kad je Jelena nažalost preminula, bilo je raznih govora o tome kako da sačuvamo uspomenu na Jelenu. Jelena nikad nije zaboravljena, niti će ikad biti. Pa naravno, mi Drvaščani smo prije svega ti koji ćemo sačuvati naša i obaveza, ali i naša želja da sačuvamo uspomenu na Jelenu i mislim da je to i najbolja odluka da se baš ovdje u Drvaru jedna ustanova zove baš po Jeleni. Svake godine u Banja Luci Nezavisne novine dodijele nagradu pod njenim imenom. Međutim, ja sam istinski očekivao da će to njeno ime malo više da odzvoni, bar u tom momentu kako se sve najavljivalo i pričalo. Na otvaranju je bilo prilično emotivno. Tu je, pored naših brojnih građana Drvara, prisustvovali su Jelenina porodica i Jelenin sin Nikola, koji je zajedno sa gradonačelnikom otvorio vrtić. Ovdje kad je bilo otvaranje vrtića u Drvaru, ja sam to javno izjavio, znači da je jedino Drvar ispoštovao to od svih silnih tih obećanja. Ako je Jelena mogla dati život, onda i mi uvijek moramo imati u podsvijesti da i mi moramo dati sve najbolje od nas za djecu. Da su nam uvijek dječje potrebe i dječji interesi uvijek ispred svega. Nakon 3 nešto godine, znači ponovo sam se oženio, dobio sam djevojčicu jednu. Samim tim Nikola je dobio sestru i ne znam, možda mi je nekako sad to i
najdraže što ima još nekoga da odrastaju zajedno. Ja sam Nikola Dunović, imam 6 godina i idem u drugi razred. Pogotovo taj dio oko očiju je najviše na majku. Ima sličnosti. Ima. I idem u Malac genijalac, idem na tenis. Vidim da je dobar matematičar i ona je bila isto dobar matematičar. Ono što najbitnije mislim da je intelektualno više povukao na majku. I ja sam ponosan na svoju mamu i puno je volim i nedostaje mi. Vidim da dobro i uči, isto kao i ona što je učila. Ja nešto svaki dan uvijek načitam svojoj mami. Nekad načitam kako jedemo sladoled, nekad načitam kako smo kod kuće i kako se igramo, a nekad načitam kako smo u gradu. Da nam bude živ i zdrav, da završi škole i voljela bi da pomaže drugim ljudima. Nikola je takav lik da rado prihvata djecu oko sebe. On je jedina naša utjeha. Moja mama je izgledala lepo i lepše i najljepše. I evo ga, sad ćete vidjeti, to je taj vrtić u Drvaru koji se zove Majka Hrabrost. Sada ga obilaze tokom posjeta, naravno, velike državne delegacije, a eto kako je dobio ime. Svakako da Jelena Trikić nije uradila sve što je uradila, da bi bilo gde stajalo njeno ime, ali ipak nekad bi obećanja trebalo ispuniti. Ovu priču ne samo da je gledala, nego i učestvovala u njoj moja koleginica Jovana Maletić. Jovana, dobroveče. Dobroveče. Hvala što si ovde. Čuli smo od oca kako taj veo vremena i neki drugi događaji koji su možda važni i važniji prekriju nečije dobro delo. Šta je bila ideja tih godina, u stvari 2012. kada se ceo ovaj slučaj dogodio? Pa da, kao što znaš, mislim, nije to slučaj samo sa ovom pričom. Većina priči upravo ima takav epilog kako vreme odmiče, tako se stvari zaboravljaju. Ono što sam ja od njih saznala jeste da su tada u čitavoj Bosni i Hercegovini davani razni predlozi da se ulice nazivaju po Jeleni Trikić, da bolnica, porodilište, znači sve što ima neku simboliku. Maltene u svim gradovima, pretpostavljam, obdaništa i tako dalje. I negde su to predlagali i porodici i raznih ideja je bilo sa svih strana i oni onako, mislim, prosto oni su tada bili pod jednom jakom emocijom, nije to njima toliko bilo ni bitno, ali negde se ispostavilo da na neki način i jeste i im sve to značilo što je bilo ideja, ali eto kako prolazi vreme, već evo 7. godina, malo se toga realizovalo. Kao što je majka rekla, nezavisne novine Banja Luke dodeljuju nagradu svake godine za podvig godine, a nagrada nosi ime Jelena Trikić, Majka Hrabrost. I evo ovo što se dogodilo prošle godine, znači 2018. godine je otvoren vrtić, zapravo to je vrtić koji postoji u Drvaru, samo je posle 13 godina obnovljen, rekonstruisan i dobio novi naziv Jelena Trikić, Majka Hrabrost. Majka Hrabrost, da, to sećam se tih vesti. I zapravo to je mesto gde je ona rođena, gde njena porodica i dan danas živi. Njen sin Nikola živi sa ocem u Prijedoru, ali su njeni Drvarčani se zapravo jedini možda odužili na pravi način. I to njih negde, kada sam sa njima razgovarala, ne mogu da kažem da je njima to presudno. I njima nikakvo ime, kao što si rekao, ne može to da vrati. Meni je njena majka rekla jednu rečenicu koju evo pamtim do detalja, citirat ću je, kaže, naravno da možete da dođete, ja dok sam živa živim za to da uradim sve da se moja Jelena ne zaboravi i hvala vam što iz Srbije želite da sačuvate tu uspomenu na nju, jer pogotovo u Srbiji se više o njoj ne priča, tako da su oni jako bili srećni što smo mi posvetili vreme tome i moram da priznam da smo otišli onako i sa darovima i iz te porodice i sa lepom onako i emocijom i uspomenom. To jeste jedan od osnovnih razloga zašto ova emisija
postoji. Da, naravno. Reci nam za kraj, kakav je Nikola? Nikola, evo, sada kada sam gledala, onako sam se blago naježila, zato što je Nikola toliko jedno neposredno i spontano dete. Mislim, ja kada sam razgovarala sa njim, prvo sam pitala oca da li je uopšte u redu da sa njim pričam o tome, koliko on o svemu tome zna, jer, mislim, pre svega poštujemo emociju tog deteta. On je meni rekao da mogu slobodno. I zaista, ono što ste čuli u tom prilogu jesu bili isključivo njegovi odgovori. Znači, nikomu nije sugerisao, s obzirom da je mali. Niti ja kao novinar, niti članovi porodice. Nekako smo se zbližili tu kada smo se upoznali. I mene je odmah zagrlio. Meni je to bilo nevjerovatno koliko ljubavi, spontanosti i otvorenosti ima u jednom detetu. I taj intervju je bio onako poseban da sam ja iskreno, oči su mi bile pune susa posle toga. Tako da baš sam bila srećna što sam ga videla. Eto, ne znam da li ljudi uopšte znaju kako izgleda Nikola, ali evo sada znaju. Da, sada sasvim sigurno. Hvala ti mnogo i na ovoj priči. Dakle, imali smo želju i zato smo je i uradili da ime Jelene Trikić naravno ne bude zaboravljeno i ko zna, možda ponovo napravimo jedan flashback u Drvaru. Hvala ti mnogo. Nema nečega.